күздүн кирип келиши менен жалпы эле кыргыз футбол сүйүүчүлөрүнө жеткиликтүү бир самалык болду окшойт. Кандайдыр бир атаандаштык боло турган болсо, бул оюн талаасында чечилсин дейли. Составы игрочков вот на ваших телеэкранах. Сегодня у нас есть составы интересные, причем и той, и другой команды. Я думаю, что по ходу матча уже будем с ними знакомиться. Но вот состав нашей команды, медийных игроков, и вот состав КазМФЛ. Абдулкарим биринчи номер менен дарбазаны кайтарат. Казакстандагы белгилүү ырчылардын бири десек болот. Коргонуу бөлүгүндө Гала 18 кошулган 18 катар саны менен ойнолуп бармакчы. Жайдарман, Казакстанда Жайдарман болсо, Кыргызстанда Тамашов спортчулардын адистердин бири. Амбал 69-чу катар санында жана Жеңиз 11-чи номер менен алдагы блогер. Чабуулду жалгыз бүгүн Алишер Келгенбай 10-чу номер менен голдор үчүн жооп бермекчи. А потом выходили на поле, играли в минку, а здесь Каныбек Рыспаев, прострел будет, да, и угловой. Дидар Сыдыкбек азара топ менен борбордук бөлүккө кирип келүүдө жана сол буту менен чыгарып берилген топ. Кутман. Десятка здесь, то есть 30 получается, да, у нас? По-моему, да, Дидар. Дидар Сыдыкбек. Может и пробить Дидар. То есть заявку там, в принципе, можно полностью зачитать, а здесь, ух ты ж! Дидар сол буту менен алыскы 9-дукка багыттаган аракетин көрдүк. Бирок Кутман үчүн маселе жараткан жок. Жана Мирлан Мурзаев азыр абадагы топту Антон Землянохинге калтырып бергендигин байкадык. Мирлан алыста. Андыктан алардын ишеничин актоо менен алардын манайын чүрүп албоо максатында аракетин кылышы керек. Кутман Кадырбековдун чыгарып берген пас анча ийгиликтүү болгон жок. Жана 1-0. 1-0 урматтуу телекөрүүчүлөр. 26-мүнөт. Келгенбай. Анасага интрига, друзья. Как говорится, тасыл жатыр бойда бар. Пучук кыйын. Пучукта бар да. Ошо Кутман Кадырбековдун да ошо Арсенге жеткирип берген пасында ката кеткен экен. Андан кийин дээрлик көзөмөлсүз калган Келгенбай. Эки коргоочунун ортосунан сулулуп чыкты дагы ачык калган дарбазага эле топту сол буту менен багыттап кеткен. Что ж, 0-1 у нас тем временем. Казахстан повел, друзья. Жеңистин дагы аракетин баалашыбыз керек. Да. Арсендин ушул топту күтүп туруп калганы. Кутман колунан келгенин кылды. Буга чейинки берген пасында бир сыйра. Ахтан пишет, что он играет за команду Топвич. Ох ты ж, а здесь Антуан! Ну давай, забивать вот здесь надо! Не сумел, но это был шанс. Алысыраак таштап алды. Жана Нигматуллиндин дароо оюнга аралашуусундагы сол буту менен кесип берген пасы Антондун дарегине таамай түшкөн болчу. Да, мы пробили отметку 1000 зрителей в лайве. Ох ты ж! Талгат Нигматуллин, друзья, забивает! Выйдя на поле буквально спустя минуту. Талгат Нигматуллин! Талгат Нигматуллин менен Антон Землянохиндин байланышы дегенде Талгат дал ушул бурчтан чыгарып берүү мүмкүнчүлүгүн иштеп табуу максатында, балким гол киргизүү максатында Антонго таамай пас таштаган болчу. Ал эми Антон бурчтан чыгарып берүүнү иштеп тапты дагы өзү сол буту менен көтөрүп берүүнү жасады. Талгат болсо башы менен абада өзүн суудагы балыктай эле сезип туруп жакынкы 9-дукка гол уруп эсеп сандарын 1-1 кылды. Но пас какой! Да. Эсинде болсо на Турсунале Рустамова, да? Рустамов. Как Турсуналит забил сейчас здесь, Талгат. Болсун, дагы голдор болсун. Дагы жөн турган жери жок. Казакстандыкы Нигматуллин кезектеги катылып Антон. В принципе, Арчи, то для тех, кто любит футбол. А здесь тем временем атака сборной команды КМФЛ. Неудачно получилась передача. Дим пока что в первом тайме. Вот. Неудачно, не получилось заставить мяч, а здесь время перехват, от Нигматуллин дальше, здесь Круз, оставляет мяч здесь на Мурзаева, Мирлан! Мурзаев. Офсайд. Офсайд болбойт беле азыр ушул жерден байкайлы. Ооба. Чындыгында акыркы чийинде калган 21-чи номердагы, 27-чи номердагы казакстандык жана Кутман Кадырбековдун дарегине жетти. Кутман эч ойлонбой туруп эле сол буту менен алдыга тээп берген болчу. Мирлан Мурзаев кайрадан түртүшүп отуруп топту өзүнүн көзөмөлүнө алып калды. Жана ушул жерден эсеп сандарын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү жана Круз! Эсеп 2-1.
тынығуға кетүү мүнөттөрүнө жакындаган учурда Круз жана Мирлан Мурзаевден сол канат аркылуу өнүккөн чабуулдук аракети эсеп сандарын 2-1 кылып кыргызстандык медиа футболчулар алдыга чыгып отурат. Друзья, Круз тем временем забивает. Охота. Анасса. Это что такое? Так, интервью сейчас будет сразу. Или что? А не, Бакай просто представляет Круза. Отличная передача от Мурзаева. И вот Крузиньо! Прям в девятку. Жакынкы тогуздукка. Ошол бурчка. Эки темирдин бурчуна тийип туруп топ андан кийин дарбаза торунан орун алган экен. Мирлан Мурзаевдин карабай туруп чыгарып берген пасы. Ноулук пас. Мурзаев өзүнүн жогорку деңгээлдеги оюнчу экендигин бул жактан дагы тастыктаганга аракетин кылып жатат. Празднование Гёкериса, оказывается, это все-таки подсказали. Ну, Круз красавчик. Мурзаев жана Антон Землянухин топту тартып алды. Азыр Антон! Айпай жасын ичинде жана жеткиликтүү пас Круз! Ой-ой-ой. Бул жолу тактык жетишкен жок Крузга. Нет, да, микрофона? Интересно было, что там говорит Макс. И Круз здесь сегодня забивает. Еще один удар. Мурзаев пробил не сильно. Кетүүгө да мүмкүнчүлүк издеген. Өтө жакшы бара жатат. Эки оюнчудан өтүүчөнөн өттү жана айып кагазына тартардык эреже бузду, бирок калыс. Бул аракетин байкап туралык узатылган сокку дуалга түзөлөт дейди. Дагы бир сокку калыстан топ көкөлөдү. Ошону менен ышкырык жаңырды. Биринчи тайм, урматтуу телекөрүүчүлөр, эсеп сандары 2-1. Арадан жакыныраак келиңиздер. Бул Бишкек. Наших зрителей, а здесь неудачная передача. Сами будут бить, наверное. Собственно, есть удар. Но далеко туда. Хорошо. Но неудачно. Амкал деген команданы шоу Герман Эль Классико. Түптөп эл арасына жайылтып баштаган. Жада калса ошол Тутросту түптөп чыккан Джекадагы кезинде Амкал үчүн алгачкы. Это действительно было. Но благо сегодня такого нет. Вертачиев это рефери FIFA вообще. То есть если там в России, ух ты, что тут передача сейчас была, великолепная просто. И отсюда бить надо. И удар, но вратарь на месте. Мумошев, по-моему, это был, да? Нигматуллин сол бутуна ылайыктайт. Бир оюнчудан өттү. Андан ары карай чечкидүү адамдарга барышы керек. Жана узатылган сокку. Телекөрүүчүлөр, бул эки команда оюн талаасынын үстүндө күчүн санап жатышат. 3 гол көрдүк. Бир сарайып. И хорошо, вот здесь можно играть, нет офсайда. Нет офсайда, играют дальше. Момошев, Азрет. Замах еще один. Что такое, ну, Азрет. Дидар. Хорошо, вот здесь надо вносить мяч. Возможно, был фол в атаке, но можно играть, говорит рефери. Вот еще один удар, но мяч у Арго. Классный пас вот здесь, нет офсайда, ну и давай. Ох, Джонни! Байкайлык Антон Землянухин кайрадан. Дал ушул абалдан көтөрүп берүү чеберчилиги Антондук өтө мыкты деңгээлде. Көтөрүп берилген топ айландырып дарбаза тарапка эле таштады жана бар экен го. Эсеп сандары 3-1. Это Кайрат Абдрахманов, друзья. Күрөшчү. Да. Это Кайрат Абдрахманов, актер, борец. Анассага. Да. Класс забивает, отличная скидка здесь. Скидка Гоши классная получилась. Однозначно. И там Мурзаев тоже. Кстати говоря, и Мирлан сальдо делал, и Антон Жекеле делал. футболчулардык эмес, балбандардыкы да. Да. Тут в целом, если Эрназар забьет, тоже сальто будет, а Антон сальто, в принципе, все. Валерий Кичин. Не, те, кто сейчас на... Мүмкүнчүлүк издеп көрсө болот. Азыр Казакстан тарап деген чекте кайрадан Антон Землянухин прессингде чабуулдук аракетин мыкты деңгээлде көрсөттү. Антон барбы? Ай-ай! Эрназарда өзү кирип келүүдө. Эрназар эртерээк өнөктөштөрүнө топ бөлүшчү керек беле. Мирлан Мурзаев, Мирлан деген чекти кайра офсайд. Менимче Султан играет здесь дальше, передача и прострел. Вот тут Казахстан бьет. Появляется
Хорошо скидывает сейчас Мирлан Мурзаев. Столбом классно играет на Азамата Уланова. Уланов! Ноу-лук пас, смотрите, в сторону Мурзаева. Тот простреливает на Бегища. Бегалы! Бьет еще один удар. Нужен подбор. И бум! Ханбек Рыспаев пробил. Мирлан Мурзаев, Эрназар Ахматалиев өзү сунуштап жатат. Жана Эрназар Ахматалиев киргизиш керек бул жерден. Кайрадан эле Абдулкарим. Бежит направо, играет. Отсюда. Айсултан. Прострельная передача вот здесь. И можно пробить. Какой гол! Вот это гол, друзья! Вы это видели? Да ничего себе! Келгенбай керемет сокку. Бутунун сырткы бөлүгү менен жана амбал менен Айсултандын оң канат аркылуу уюштурган чабуулуна дагы мыкты деген бааны берсек болот. Эсеп 3-2, 5 минут убакыт бар, эч нерсеге кеч эмес. Да. Алишер Келгенбай, друзья. Тривеллой. Красота просто. Бу. Что творит Алиш? Красиво, красиво забивает. Из-под Гоши. Классную атаку сейчас сделали, конечно, футболисты КазМФЛ. 3-2. 3-2 тем временем. Айдана Оторбаева топко жеткен жок. Азамат Уланов дароо өнүктөшүнө калтырып берген. Бул аракети дагы ишке ашкан жок. Казакстан экинчи дем менен чабуулду өнүктүрүүгө аракетин жасап жатат. Жана деп айтып болгончо эсеп сандары 3-3 болуп теңелүүдө, урматтуу телекөрүүчүлөр. Тынып тынчыбай оң канат аркылуу, сол канат аркылуу чабуулдарды үзгүлтүксүз улантып жаткан жеңиз. Бул беттеште тең чыгууну сактап калдыбы? Ну что, друзья, Ченгиш забивает этот мяч, и в итоге у нас 3-3. Аргенсону, если бы, мне кажется, Кутман дотянулся бы вот до этой ситуации просто из-за того, что он просто выше, может быть. Ну, вот, есть впереди буллеталити и просто пенальти. Об этом не говорили, но дополнительное время будет. Казахстан за обычный пенальти, наши за буллеталити. Будем смотреть. Вот, друзья, интересно, интересно. Да, не дал рефери времени. Ничья, что у нас? Будет жеребьевка, если выходит двое, кидается монета, решают, например, решка это пенальти, орел это буллеталити, какая сторона падает, так и выполняют. Рыспаев демек биринчи аракетине кетти. Буллеталити пенальти эмес. Абдулкарим анын алдында. Рыспаев ишенимдүү жазгырып өттү дагы жана буллеталитинин башталышындагы алгачкы гол. Эсеп 1-0. Кыргыз медиа футболчулары алдыда. Жөн гана оң буту менен жөндөп барды. Абдулкаримда жазгырып өтүү аракети демек бир сыйра тартты дагы ачык калган дарбазага кетти. Жана Сыдыкбек команданын капитаны Казакстан тарап Кутман Кадырбековго каршы 1-1 чыгуусу жана кыйынчылыксыз. Кутман Кадырбекин эсеп сандары 1-0. 1-0, друзья, у нас тем временем. Дидар Сыдыкбек слишком рано пробил. Да, тоже будет буллеталити. Круз побежал. Круз бежит. Господи, Крузиня, ты чего это? С игры забил красиво, а здесь промахнулся. Ужасно просто, Круз. Сол буту менен Круз. Лучший игрок команды КазМФЛ. Красиво, ну конечно, надо. Алишер. Алишер против Кутмана. Ух ты, убирать на замахе. Ой-ой-ой, Алишер! Не сумел забить! Как же так? Ну это было так красиво! Кричали, наверное, здесь и тренеры, все проще. Простака надо было, конечно, в такой ситуации, когда нужно сравнивать, да, что-то.
А он решил здесь Левша. красоту. Қазақстан тараптан левша шықты. Азыр кейінгі жана Эрназар Ишқырық жаңырды жана Ахматалиев. Ай-ай-ай. Топ бийікке учты. Дриблинге өте мықты ойыншы екендігін көрдік. Эми пенальтидегі чеберчилиги Кутманды. Ой-ой-ой, Паненко. Паненко выполняет. Здесь Левчи выходит тем временем. Арчибальд против Саммета. Стойки Роналду. Отбивает. Ну, смотрите. Что творит? MVP матча. Дайте этому вратарю просто. Керемет сейф. Великолепный сейф Абдулькаримов. Как он здесь переиграл. И стоял в центре. Күлікті жооп керек. Очень легко бьет и выходит вперед, друзья, КазМФЛ. После 4 ударов Арчибальд забивает. Улы Булиталити жана Нигматуллин үчүн өтө жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Абдулкарим менен бирге бир чыгууну карай кетти. Узатылган топ жана Абдулкарим дагы бир сейф. Вот это да! КазМФЛ! Сегодня приехали в Бишкек и побеждают по Булиталити сборную МФЛ Кыргызстана. Булиталитиде же болбосо пенальтилер сериясында ийгиликке биздин оюнчуларга жылмайган жок. Колундагы жеңишти кой берип жиберди. Эми бул спорт бардык атандаштык оюн талаасынын үстүндө калсын. Арчибальд күл көтөрүп келе жатат азыр. Кимге? Чего не скажешь, красавчики побеждают. Сегодня представители МФЛ Казахстана.